Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Manipur Sarkar pen non malom Airtel Company atuma phan Internet Service kang hapon chia phan pura showcase notice Private Telecom Service atuma phan showcase notice kipipon Manipuralo along rialong kacharwo sai kidower pothak social media hong chailong kalili kalanglang thapon veralam kidowera jok Manipur Sarkar atum labang so alama pothak chingwai ponsi Internet service abang kangkirpon kinang sotpura lamrai ding ponsi Manipur Sarkar atum Airtel Company atum Manipur along rialo along Internet service inkirponang jipura Manipur Sarkar atum pen showcase notice private telecom service atuma phan notice kipipon lasi Manipur along rialo along ki internet service abang ki inkirpon at pupusi birta pachitakpon News Text Report, Karbiang News. Nilitum Karbi Anglong News apherang ke Dorsing Tok Bipen Deitor Police Station ke parlo thedong thijok langso kahumridam bangso kahumridam nangkok alam theke JJM scheme ke claim ke sa oi pen PWD atowar langroy cheplang det aputhak klardak pen kachini ja phansi humridam lo Sonsi Deitor adung het thijok langso thedong atowar lake PWD atowar lo sitami pini arni anke langroy cheplang det lo Bangso langroy ka cheplang det ke non BJP a sarkar pen kidok ke lak arat atum aphan isi ake joy pen adon tinta lang paklo dam worji pu a joy ni si pini arni lamchak ateng pen Deitor Police Station ke parlo thijok langso thedong arat aphanta JJM scheme pipon lo Bangso ajok rat atum aning arong lo sitami JJM scheme ke claim pi abang contractor atum kam ke claim ke sa oi pen ajok si langpong wak et lo Bangso ajok rat atum ke langjun long le si PWD road along si Langli etlu Bangso ajok langroy cheplang detlu Bangso ajok si towarta hengno lablu gari motor vek athai avi pinlo pusi haladak arong arat atomben pherang kia thengnu nangche thandun Lapen ke abatai batai lo social media along paklang ponlu Lapen contractor aphan sitamik choning ripik anlu Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Education iam Richard Tok bi aphan ta choning ripik lo sitami non puarni anta claim kli CEM ta news langle det tong theklong le det lo ni piloni nilitum thijok langso thedong arat atum akisok bensi donang lo lasinon nilitum thijok langso thedong arat atum ke non labangso adak jongsi JJM scheme prabjin pen nangpak claim clip lapen ajat action setami contractor aphan NA pulotang nilitum thijok langso thedong arat atum ki non nangke leji MP kilek ahut ki vote jok jelo pusi rat atum pen ningje pon tom phan isi kepeklang poning hang la hello la siaprang sinang tom phan kiro pilo Karbiang Long News klang don ara phan la seli tom non ni pima fake jack nang tom phan ke than kang tung mate ke par jugang tung la hello India Prime Minister Narendra Modi ate hai alangli kaningya teng pensi all India long stame kiduk dara tom hemalong langjun long nangji pusi pache thang ponlo ahum na hum tin long stame a hem long silang paleji pusi labang so teng pen lam chaka teng pensi alangli lang tame pilo la pen labang so lang piniani ratatum long ma long lema klar dak lam ni tom phan pachini pon lang la pen labang so lam ke hello dak arat tom phan dak Duar bagori ton disease continue silong stame lapson pilo etame labang so dim long lang abang ke tum thek pon long lo a pipe ke la hello la ke na tum thek pon long lo ho la dak ke pipe lo ho etame ho la to war long abang si ekdom inghang lap lo la pen ki pip te bok het mane ing arweng pena jok si pinangan lang abang ke rong rat tum pu khide lo la ke pipe lo la hal dak lang an le bale le manang tom phana paklang pon lang camera person li paklang play pasi lo la hello rada tum nang tum phan ke piklang kon ke la ke lang lo la ke pipe lo la ke daka rada tum daka hem lo a hem lo na ke le pipe lo stami daka rada tum lang jun long le la ke New York lo New York ikang stami na puson si ikang rong lo yo New York me dak ma secret kit lo la pon selang tum ke claim la sila puson arat pro dang te tum non BJP sarkar arat tum phan asia ki sung pilo la sila bang sora hem pu tum ha lang pini penang lo pen jun long lima la pen labang so pipe ko an me ma hing no ma labang so klar dak lam ka chini phani de arju kon la uge daka hem phu lo la siaprang si
alang le phan karbiang long news pen kadom pa jik lo Prangsil lake news live the family cardom na pilo apela phiga ning ye la ba kala tong kartu dala ko pati la je scheme lang lang la bang so lang kenili hin pen kima than ni tung ma than lo ko bang kala ke nil do phan la nil tum chadong apc aphan he la petiok lang so la ya phan sarkar da non council so kang hong le nang ke pikal de lo ma ni to phan bhut hang cholo ma bu ma ta cholo pe pon ma la bang so askim la bang so na ke eta na ke ka ju din club pen pen ka ni pleng tang lo la pen ke pipe ta ekdom kang a ne ka dor ki ko akin he no net pipe nang ke la pen son ju phang chu pune la hela contractor lo pu ala ni lai to be sa ho la lang long ta ni ngi la lang sala mo ni ligi pudun pu lo la bang so lang pong ke he no ong la ke iri pe tum da kun le pi choi pu ma pulo alang li na thak lo la hala contractor ki peeling ni ligi klam lo pulo ta contractor bar thanan da no nang li la ke he no bar than putan ni thanun lo mane apai ba bang mane ing rp putum iri pe tum da kun iri pe na tum da iri pe ta tum da kun la pe la tum da pip ke la na khut lo pu na bi ro chot bota long le pip pe da te la long le ki pi ke komat ni pip lo long le pip ba lo la no la ke pleng sa la bang ke gari ke ko tab la so ka rai pol lo la si gari je pek po ke gari soka la lu long klok thot po ga koi ta la pulo ada ni tum kar ju long ke la bang so pot ki pip ke ek khuta we ko an hok la la bang so la ba hol 1 phut kali la bang so ki pip ka lo ba lo ke klang dong an i phut ta le la son yo along pe lo ki phut ta so se cholo lo ba lo ki phut ta le la pu kang dai la son se pip lo la si la pu son ke he no dag lo la si ni tum akima tha da ba teng ke la ke nang ni tum phut ke na thu we gi le phut ta don la le so da prang la so je ma skim la so lang ni to do tin a phadang piat la te na li tum ta ko ning chiru je to ha phut na pitu po mane nang tum bang ke la jong so lang yong si na pitu na klem pi pulo tang kana tum bang ke pinon ke bang ji mp election han bang ke bur bang ke jon thek thelo jok se kelet po ka prek hole pi rong po mane nang tum non ke arar bang ke athe ke prime minister pulo adon tin hem la pale ji lang pa ju nong i pulo nang tum chi hok lo la pen nang ni tanang li los da me ki hala ke klem dong bang chok ki da chok ke la lo ni tu maning the ba we da lo ni tu maning rong po la grang tung dul lo la si la bang so ba ni tu ba chok thu ni tu sing kong lo te pwd long ke lang roi ke plang the na ta pwd long lang roi ateng ko pia polo la pat la pipe ke no polo pipe ko dak po ke lang tu la ro la pw li tu ding ti lang da bore lo la ta ni tu pulo yo pu di hak lo puta da tu ma salam su de lo wa wi de lo salam de lo asi la so da ka bang ke ni tum na ka chu ni ke po lo nang ni tum jong si non mp election no put nang we gi le put non put prang la jam skem po na bonai not la pen thiong la so la pen thedong so dak ali na bonai no at ni tum ka ko bhut an ki pichu po pen jong si na bonai tilo tin tum non mp election bhut ke pipelo ke na to ma dak dwar bo kori long ke na to ma mc im ko malo ni to INDC la ke non education in charge to bi hela chart to bi hela ala pada chuning ri lo ala lita la na ke la gre de me stand ya polo eta lang le pin pe ni tunga bata ta news pe ta ni tunga baturi pe ta pe ti dum bom lo da la anu chwa we ko ma bi la si ala pada chuning ri lo ala lita ame thanga a constituency lo posi ala lita la bang so la ban deng ral bang so adim lang pa le ji la pe la lina bola ya pa ti hin pen ni tum Daithor Higher Secondary School pen Daithor Police Station along ke pangthor sai kideng la sonsi la khain ko retrok dor bokori constituency ke parlo Daithor Police Station along Daithor Higher Secondary School sub teacher Daithor Higher Secondary School pen Japonsi Daithor Police Station along ke pangthor sai kideng la pen la pu teacher pen Radaphan Clardak pen ke pachini ke pini bang so sai kedeng nang ko ke lapu henlo ma joka hem tu na tum sitame hemalong ka chipang thir ke nang so athema hemalong ka so urjong sidoko lepute ke so sitame thetan long lok ta thek athema chitim party long lote
bangso achitim munit aphan cheklo lipute thetana kiso longlokji lapen ki thuki ui pusitami angnim jongsi munit atum ingnim longlo lipute bimar longlok ta thek lasi ajat sitami office along sitami ke pangthir et nangji pusi pherangke thengno radaphan pachinipo lapen ke daithor police station OC pusitami kachoro pajarpon athemala puson ke pangthir sai ki denki me piklo laki muniratum a okapran ke pamisian chi aphanlo lapen ke kisopen ke pajoka sailo lasi daithor higher secondary school lo thanbang lapen student atuma phanta kachoro pajarpon tangte pherangke thengno kaningji ponalam the arjupan sana duar bagori pendor sin tokbi Karbinglo news প্ৰথমতে আমি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আহি আমাক আপোনালোকে এইখন ধৰক ইয়াত নিউজটো প্ৰদৰ্শন কৰি আমাক যি উৎসাহিত কৰিছে তাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি আপোনালোকলৈ সকলোকে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ স্কিমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ দিছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈকে আমি স্বচ্ছতা ভাৰত অভিযান আমি কৰিব লাগে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি 15 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছোঁ আজি আহি আমি ডেইথৰ আৰক্ষী চকীৰ আমাৰ মাননীয় শ্ৰদ্ধাৰ আহমেদ ছাৰ আছিল আমাৰ OC ছাৰ তেখেতৰ পৰা অনুমতি লৈ আমি আজি ইয়াত আহি আমি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰি আমি আজি আহি পেলাই ইয়াত এই চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে আমাৰ অঞ্চলটোৰ ডেইথৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিখিনি আমাৰ NSS ইউনিট এই ইউনিটৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ ইয়াৰ কোনো বেতন নাই বিনা বেতনত তেওঁলোকে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু অনুষ্ঠানটো আমি সদায় সুন্দৰ আৰু প্ৰফুল্লিত কৰি আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ইয়াৰ যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক আমি কিছুমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আমি অনুষ্ঠানটো মানে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আমি NSS যোগেদি আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ আজিও আমি এই তাৰিখে আজি যিটো তাৰিখ এই তাৰিখত আজি আপোনালোকৰ সহযোগিতাত আমাৰ দেখাবলৈ পাই আমি নিজকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰেও আমাক বহুখিনি অব্যাহত কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতে আমাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াই আৰু বৰ্তমানলৈ আগবঢ়াই যাব আৰু গতিকে ইয়াকে কৈ আমি আজি এই অনুষ্ঠানত মানে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই স্বচ্ছতা সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ অহাকালিলৈ আমি মাৰ্কেট প্লেচত আৰম্ভ কৰিম বুলি কথা ৰাখিছোঁ Aporateng pen telong kebe kasai chiklem kledera jok lo charli oso maratum kidam kibang kasiksa lo ke charli oso maratum kidam kibang aphan pu pen langroi ki kabji aphan pu inut porno hanse kangri kangrang pensi telong kebek pu pen kaphire me miangang kido disama pen rong kimi mate hawar kimi adak atowar pi chomna langroi dolong kimbrang ponbomlo bonta bangso chomna langroi dolong ki kim patangti ako aphan pura telong mate bot selamsi munu maya devi abang purno hansi aphan bainong pisi telong paveksi luchari awso maratum kedam kibang joy kipen apora tengpen luchari ahem apora tengpen palidu nonglu bonta nonapor munu maya devi abang purno hansi aphan bainong kipi kangton kokajok luchari awso maratum apora tengpen luchari ahemalong pali dunong lita titi puta luchari awso maratum pen chathanpon anparta telong wegbang purno hanse abang aporateng telong wegwisi horjun rong ajoyne dolong kikimalong sai kachong daddu natumsi telong wegpo langroi nang papa dundun puta luchari awso maratum pen chathanpon news text report Karbinglo news Kul kidun dun helar telom nang para porteng penang par manang parpe. Nang parpe di nang tenang nang parpe puti nang tong porteng pe school pudun mo pudun de. Hotpen pudun de. Oh ante ko la kibang ve nang pardun de ko mala nang pardun dun ke. Ala tum si pardun de. Ko mala la tum ke. Kem ge do parok tum nang pardun do. Misteri tu. Ante nang tong phan la ke chepara dam te poisa nang en manang ene. Nang ene. Tila na paparvek abang amene pulo. Purno hanse. Purno hanse. Narong ni. Isama. Isama sorry. Pero arong amen. Sermon hanse. Sermen zero.